Vi imate potrebu snimati filmove. Jednog dana ste odlučili snimati, montirati čak. Pa, oduvijek sam želio snimati, montirati. Zašto? Pa eto, zato. Vi čak i sada snimate ovaj razgovor. Tako je. Gdje je kamera? Tamo. Zašto želite snimati filmove? A eto, to je moja strast. Ali trenutačno ste nezaposleni. Tako je. I dugujem puno novaca zubaru. Zašto? Jeo sam puno slatkog, nisam pravo zuba. Zašto? Jer sam lijen. I to želiš čut. Tako je. Želim malo vrtiti kamerom i dobiti puno para. To je pravi razlog zašto želite snimati filmove. Znaš li koliko se dobije para za jedan hollywoodski blockbuster? Da mi $1.000.000. Da mi $100 milijuna. Pa ću ti napraviti film od $1.000. Ponašate se smiješno. Vi mislite da je ovo funny? Hollywood, give me money! Hollywood, give me money. Give me money now. 'Cause I really need money. And so give me money now. Hollywood, give me money now. You don't even make good movies anymore. You and I both know. So if you won't give me money, then you better prepare for the storm. La 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 la. La 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 la. Give me some money.